Hello everyone. We We are so thankful to meet here at this moment. We're going to share the word of God tonight. Let us pray as we begin. Dear Heavenly Father, we thank you for this time. Lord, we thank you that you have given us this good opportunity to share your word. Your word is life to our soul. We believe that, Lord, by fellowshipping with you in your word, we can receive your life, the blessing, and the hope from you. So, Lord, I pray that you prepare our hearts so that we can receive your word as it is. I pray for all people who will be listening to this sermon. Allow them to discover your love through your word. Lord, we believe that you will allow us to overcome all the challenges we face as we're having fellowship with you. We thank you. We pray all these things in the name of Jesus. Amen. Tonight we are going to read from the book of John chapter 4. Please open up the book of John chapter 4 starting from verse 7. Please. A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink." For his disciples had gone away to the city to buy food. Then the woman of Samaria said to him, "How is that you, being a Jew, ask a drink from me, a Samaritan woman? For Jews have no dealings with Samaritans." Umusamariyakazi aramusubiza ati, "Kuri umuyuda nka umusamariyakazi uransaba amazi ute?" Cyatumye abaza atyo, nuko abayuda banenaga abasamariya. Jesus answered and said to her, "If you knew the gift of God and who it is who says to you, 'Give me a drink,' you'd have asked him and he would have given you living water." Yesu aramusubiza ati, "Yaba wari uzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo." The woman said to him, "Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep. Where then do you get that living water?" Databuja, udafite icyo uvomesha n'iriba rikaba ari rirerire, none se aya mazi y'ubugingo wayakura he? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as well as his sons and his livestock? Mbese ye uruta sogokuruza Yakobo wadufukuriye iri riba, kandi akaba yaranywaga amazi yaryo ubwe n'abana be n'amatungo ye? Jesus answered and said to her, "Whoever drinks of this water will thirst again. Yesu aramusubiza ati, "Umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota. But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst, but the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life." Ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. The woman said to him, "Sir, give me this water that I may not thirst, nor come here to draw." Umugore aramubwira ati, "Databuja, amakuru ayo mazi ntazagira inyota, kandi ntazagaruka kuvoma hano kuko ari kure." Jesus said to her, "Go call your husband and come here." Yesu aramubwira ati, "Genda wahamagara umugabo wawe maze ugaruke hano." The woman answered and said, "I have no husband." Jesus said to her, "You have well said, I have no husband." Umugore aramusubiza ati, "Nta mugabo mfite." Yesu aramubwira ati, "Uzi ukuri yuko udafite umugabo. For you have had 5 husbands, and the one whom you have now is not your husband. In that you have spoken truly." Koko wari ufite abagabo batanu, n'ufite ubusu wawe, ibyo ubivuze ukuri. The woman said to him, "Sir, I perceive that you are a prophet.
Baramubwira ati databuja amenye yuko uri umuhanuzi. Our fathers worshipped on this mountain, and you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship. Basogokuruza bacu basengeraga kuri uyu musozi, nawe mukagira ngo i Yerusalemu niho hakwiriye gusengerwa. Jesus said to her, woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. Yesu aramusubiza ati mugore nyizera, igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu. You worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is of the Jews. Mwebwe musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. But the hour is coming, and now is when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such to worship him. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko be nabo ari bo bamusenga. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. The woman said to him, I know that Messiah is coming, who is called Christ. When he comes, he will tell us all things. Baramubwira ati nzi yuko Mesiya azaza, ari we witwa Kristo, kandi ubwo azaza azatubwira byose. Jesus said to her, I who speak to you am he. Yesu aramubwira ati nijye tuvugana. Yes, we have read up to verse 26. Tugejeje ku murongo wa 26. There is a great change between the time when Jesus comes to our life and before he comes to our life. Hari impinduka ikomeye cyane ibaho hagati ya mbere na nyuma y'uko Yesu aje mu buzima bwacu. We can see how the life of the Samaritan woman changed after she met Jesus Christ. Dushobora kwibonera neza uburyo ubuzima bw'umusamariyakazi bwahindutse amaze guhura na Yesu. And now, how beautiful would she be if she kept living her life without meeting Jesus? Yes, ariko hateye agahinda bingana iki yakomeza kuba adahuye na Yesu. Nothing could satisfy her heart. Nta kintu cyashobora kunyura umutima we. Now she was looking for the pleasure, out of the things of the world. Yahoraga ashakisha umunezero mu bintu byo mu isi. By meeting many different men, she expected to receive satisfaction in her heart. In the same way also, as we live in this world, we run after so many things, now trying to get true joy, true happiness and satisfaction. However, nothing can bring true satisfaction in our heart unless we meet Jesus Christ. I owned my first cell phone when I graduated high school. That was a very small, phone of buttons. It has so many buttons. Then I felt very happy in my heart. Wow, now I can talk to my friends. I could spend all day looking in the phone, and play, some games. But just after 1 year, now there was no more joy that could come to me from that cell phone. It became something like normal, something usual that, everybody is accustomed with. Playing the games were not fun anymore. Now, after the smartphone came, I did not have one. However, in my heart, I was longing so much to own a smartphone. I remember there is a friend, whose smartphone fell down. Then he broke the screen. And he was very frustrated. Then he said, I'm going to throw it away. Then I begged him, please give it to me. Even it was not functioning.
nubwo itakoraga. The whole screen was damaged. Kubera ko tableau yose yari yapfuye. But to own even a broken smartphone, I felt it was very good and very interesting to me. Ariko numvaga kuba nakwitwa ko ntunze telefone igezweho nubwo yaba idakora numvaga binshishikaje. So finally he did not give it to me. Amaherezo ntayampaye. And maybe like 2 years later I could buy it for myself. Ariko nyuma y'imyaka 2 naje kuyigurira. And it was very fun in the beginning. Icyo gihe yaranejeje bigitangira. Like chatting with friends. Kuba naganira n'inshuti zanjye. Watching some images and taking the photos. Kureba amashusho amwe n'amwe ndetse no gufata amafoto. Always I was distracted, by the smartphone. Buri gihe nagandangajwe n'iyi telefone igezweho. But only after a few months. Ariko nyuma y'amezi make gusa. So it couldn't bring any joy and satisfaction to my heart. Niyongeye kunzanira ibyishimo habe no kunyurwa mu mutima wawe. It became something common, something usual. Yahindutse ikintu gisanzwe. And now I could not find any pleasure out of it. Icyo gihe nta munezero nongeye kuyibonamo. So now from that I could learn the structure of the human heart. Icyo gihe nabashije kwiga imimererwe y'umutima w'umuntu. When you don't own something, udafite ikintu, we think that if I own it, I'll be happy. Tekereza ko nukigira uzanezerwa. If I get money, I'll be happy. Uti ningira amafaranga nzishima. If I build a nice house, I'll be happy. Ndubaka inzu nziza nzanezerwa. Only when we don't own them. Ibyo ubigira igihe utabifite. But after you own them, ariko umaze kubigira, they can bring you just a temporary pleasure, for a short time. Bikunezeza igihe gito cyane. And after a very short time, you become accustomed to that. Nyuma y'icyo gihe bifata nk'ibintu bisanzwe. And now they become a common thing, a usual thing that does not bring anything special to you. Bihinduka ibintu bisanzwe rwose bitagira ikintu na kimwe bikuzanira cy'umunezero. So from then on, from in the heart of man, emptiness begins to happen. Ahubwo kuva icyo gihe mu mutima w'umuntu hatangira kubamo ubusa. People, they try to look for different pleasures in order to satisfy their heart. Abantu bagerageza gushakisha umunezero mu buryo butandukanye ngo banyure imitima yabo. Or if I have 100 francs, I'll be happy. Abatingiza amafaranga 100 y'amanyarwanda ntanezerwa. Sorry, 100,000. Amafaranga 100,000. But if you own it, now still there is an emptiness in your heart. And those who have 1 million are much better than me. I wish I can get 1 million. Then from then on, the 100,000 does not bring any joy or satisfaction. Before we get it, we thought it will bring joy and satisfaction. But after we get it, the desire becomes much more. Now, by chance, if you happen to get 1 million, now you begin to look at the people who own 10 and 20 million. I'm worse than they. I cannot be happy with just 1 million francs. I wish I can have 20 million francs. Even though you have 1 million in your hands, you do not have any joy or any happiness from it. So it is said that human desire is endless. However, people's lives now are centered on fulfilling the desires of their hearts. I want all of us to ask this question. What is the purpose of my life? What do I need to achieve in my life? For most people, they would say, I want to be rich. I want to have many friends. I want to be famous. I want to be an honorable person. Such kind of ambitions are filled in our hearts. However, the secret that God wants to teach us is there is nothing of those that can bring true happiness and true satisfactions of our heart. You speak to the people who own them, the millionaires. Are they really happy? I don't think so.
ariko mbitekereza Because we don't know the definition of happiness. kubera ko tutazi igisobanuro cy'umunezero. Happiness does not mean owning many wealth. Umunezero ntabwo bivuga kugira ubutunzi bwinshi. Happiness means having the sense to sense happiness. Umunezero bivuze kugira ibyiyumviro bibasha kumva umunezero. Even the tongue is made to sense flavor. Ururimi rwashyiriweho kumva icyanga. Also the ears are made to sense, the voices. Amatwi nayo yashyiriweho kumva amajwi. In the same way also the heart was made now to sense joy and happiness. Ariko umutima washyiriweho kumva ibyishimo n'umunezero. Those who know how to sense joy and happiness from their heart. Abazi rero kumva ibyishimo n'umunezero bakoresha imitima yabo. Even in the situation when they have nothing, no mu gihe nta kintu bafite, they are able to rejoice. babasha kwishima. They are able to be very happy. Babasha kunezerwa. Now, a few months ago, when we were in the lockdown, amezi make ashize igihe twabaga muri guma mu rugo, there is one brother of ours who called me and he said, I want to connect you to one person. muri ngatamubagarambwe atari umushaka kubahuza. Now, this person, he was one of department manager in one of the hotel. Uyu muntu yari umwe mu manager wa hotel imwe mu gisata kimwe. Then, all of a sudden, the hotel was closed and now he lost his job. Ariko mu buryo butunguranye iyi hoteli yarafunze hanyuma nawe atakaza akazi. And now he was trying to get other jobs, but he couldn't get it. Yagerageje gushakisha kandi kazi ariko ntiyakabona. Now his life became more tough. Ubuzima bwe bwaramugoye cyane. He had to support his family. Bagomba gushyigikira umuryango we. But now there was no source of income. Ariko ubu ntabwo aratakora mikoro. Now when he spent many days like that, ubwo yamaraga iminsi myinshi nk'ubwo buzima, it brought a lot of stress to him. byamuzaniye umujagararo mu mutwe cyane. When people are stressed, iyo abantu bagize umujagararo mu mutwe, immediately they begin to gain weight. batangira kubyibuha. Now when I met him, he was very fat. ubwo twahuraga yarabyibushye cyane. And now he began to tell me his story. atangira kumbwira ibyamubayeho. Now by hearing his story, I also felt somehow sad about that. ubwo numvaga ibyamubayeho numvisha mbabaje. However, I told him now you need to change your perspective. ariko ntabwo ukeneye guhindura intumbero. Because you have so many things to be thankful at. kubera ko hari ibintu byinshi ufite wagashimira Imana. Now when you came to me, you passed by the market. ubwo wazaga hano waciye ku isoko. Didn't you see some beggars there? ese ntiwabonye abasabirizi bahari? He said, yes, I saw some beggars. Some of them are crippled, some of them are handicapped. arambwira ati rwose nabonye abasabirizi bamwe babana n'ubumuga bwo kutagenda. Then when you look at them, what do you think when you compare yourself to them? ndamubaza iyo ubarebye ukigereranya nawe utekereza iki? Now he said that in a worse condition than me. ati rwose bariya bo babayeho nabi kundusha. Then I asked him, do you think you also have a probability of being like that? ndamubaza nise tekereza ko nawe bishoboka ko wamera nkabo? He said, yes, of course. ati rwose birashoboka. Then what did you do so that you stay healthy like the way you are? none se nicyo wakoze kugira ngo ube ufite amagara mazima nk'uko? Now for the first time he began to think the other side of his heart. ku nshuro ya mbere nibwo yatangiye gutekereza mu bundi buryo mu mutima we. And now I gave him many examples of good conditions that he has, more than others. namuhanyira nyinshi z'ibintu byiza afite abandi badafite. At least you have a shelter, you have a house where you stay. ndamubwira ni byiza ufite inzu wawe. In this world, in this country, there are many people who are homeless. muri iyi si no muri iki gihugu cyacu abantu benshi batagira aho bataha. Don't you really think that you have many conditions to be thankful? ese ntutekereza ko ufite impamvu nyinshi zatuma ushima? Now the conversation we had was very nice. ikiganiro twagiranye cyari cyiza. Now he could also change his mind and the way of his understanding. rero yaje guhindura imyumvire ye ndetse ahindura umutima we. When God created our heart, Imana yaremaga umutima. He created it so that we can receive God and we can be happy. yaremye umutima wacu kugira ngo twakiremo Imana tubone kunezerwa. Now this heart that cannot be content by anything in this world, uyu mutima utabasha kujya mu kindi kintu cyose mu isi, when it receives God, when it contains God, then the heart can be happy and joyful. iyo wakiriye Imana ubasha kunezerwa. Apart from God, there is nothing else that can content us. uretse Imana yonyine nta kindi cyaduha kunyurwa. We usually say that the richest people in this world, tuvuga
tuvuga yuko abakire kuruta abandi mu isi They are the ones who make even much money than others. hari n'abo bakorera amafaranga menshi kuruta abandi. Why don't they give up and just consume what they have? Ese kuki badahagarika gukorera amafaranga ngo bakoreshe ayo bafite? It's because they are also never satisfied. Kuko nabo batigeze banyurwa. Now, dear followers, as you are listening to this word, bakundwa mu gihe mukurikira ijambo, you need to examine your heart and ask yourself this question. mukeneye kwisuzuma mukibaza iki kibazo. What is the purpose of my life? ese koko intego y'ubuzima bwanjye ni iyi? Actually, the purpose of our life is for us to be happy, to be joyful. ubundi tubaho kugira ngo twishime tunezerwe. The reason why you accumulate all the riches and the wealth of the world, igituma urundanyiza ubutunzi bwose mu isi, it's because we expect to be happy by owning them. ni ukuba witeze kuzanezerwa mu gihe uzaba umaze kubugira. Which means now the last goal is happiness, it is joy. bivuze ngo intego ya nyuma na nyuma ni ibyishimo n'umunezero. Everyone wants to build a nice house. abantu bose bashaka kubaka inzu nziza, Everyone wants to marry a beautiful wife. abandi baba bashaka gushaka abagore beza. The reason is because we want to be happy and joyful out of them. impamvu ni ukutekereza ko wanezerwa ibyo bibayeho. So now in the Bible, God wants to teach us the true way of getting true joy and true happiness. muri Imana ishaka kutwigisha inzira nyayo yo kwakira umunezero n'ibyishimo nyabyo. Now here in John chapter 4, through the story of the Samaritan woman, yohana ibice bine muri iyi nkuru y'umusamariyakazi, God is showing us that there is nothing that ever, satisfied this woman. Imana iri kutwereka ko nta kintu na kimwe kigeze kinyura umutima w'uyu mugore. Usually the husband is the hope to the wife. ubundi umugabo aba ari ibyiringiro by'umugore we. Now always the wife now expect something good from the husband. buri gihe abagore baba biteze ibyiza ku bagabo babo, And the husband also has to sacrifice themselves for the family. kandi abagabo bagomba kwitangira imiryango. Now these are the expectations this woman was having towards her first husband. umugore ntashaka umugabo wa mbere ibyo yari yiteze. Now if I marry this man, I'll be happy in my life. yavuga ati ninshaka uyu mugabo nzanezerwa. However, after they got married, now the reality was different from her expectation. ariko amaze kumushaka ibyo yabonye byari bitandukanye n'ibyo yari yiteze. Then she met another man maybe who was richer than the first one. yaje guhura n'undi mugabo bishobora ko yari akize kuruta uwa mbere. Immediately she forsook the first one and now she joined herself to the second. ubwo yahise ari kuwa mbere yigira kwa kabiri. The first day, the first week she was happy. umunsi wa mbere yari yishimye, However, after a few months, ariko nyuma y'amezi make now she met another young man who was younger and who was even maybe much more handsome. yaje guhura n'undi mugabo wari ukiri mutoya kandi mwiza kuruta abandi. Then she thought, if I live with this one, I'll be happier than the second one. aravuga ati nibanira n'uyu nzanezerwa kuruta n'uyu wa kabiri. Now she left the second husband and she joined herself to the third one. umugabo wa kabiri yaramutaye yigira kwa gatatu. In the beginning she was happy, gitangira yaranezerewe, but that happiness could not last long. ariko umunezero wamaze agahera. Now she met a fourth man, yahuye n'umugabo wa kane, and the fourth was better than the third one. uwa kane nawe yarataga uwa gatatu. Now in this way, now the desire of her heart was being expanded continuously. uko niko irari ry'ibyari mu mutima ryarushijeho kwaguka. Now by the time she met Jesus, yahuraga na Yesu, she had lived with the fifth husband. yari amaze kubana n'abagabo batanu bose. Now Jesus told her, you go and call your husband. Yesu arambwira ati ngaho genda uhamagare umugabo wawe. She said, I have no husband. ati nta mugabo mfite. Then Jesus said, you have spoken truly. Yesu arambwira ati rwose uvugisha ukuri. You had 5 husbands and the 6th one also is not yours. ati wari ufite abagabo batanu ariko n'uwa gatandatu si uwawe. What does it mean? bivuze iki? To say that the 6th is not yours, kuwa gatandatu nawe atari wowe. that means you're going to leave him very soon. yaravuga ati nawe rwose uramuta vuba. Woman, in this world there is nothing that can satisfy your heart. ati wa mugore nta kintu kiri muri iyi si cyanezeza umutima wawe ngo unyurwe. Even if you own all the husbands of the world, nubwo watunga abagabo bose bo mu isi, still you cannot be happy. n'ubundi ntabwo wanezerewe. Because human heart was not made to be happy from the things of the world. kubera ko umutima w'umuntu utigeze uremwa ngo unezezwe n'ibyo mu isi. Human heart was made to contain God in it. umutima w'umuntu waremwe kugira ngo wakire Imana muri we. However, because of the deceit of Satan, ariko kubera ibishuko bya Satani, we forsook God and received the evil spirit in our heart.
twaretse Imana twakira mwuka mubi muri twe. From then on, the evil spirit leads us and cheats us. Icyo gihe umwuka mubi yaratuyoboye atangira kutushuka. If you achieve this, you'll be happy. Akubwira ati nugera kuri icyo uzanezerwa. However, those who achieve them, they could experience that there is no lasting joy and lasting happiness. Ariko abageze kuri ibyo ntibigeze babona umunezero no kunyurwa bihoraho. So what is the purpose of God by creating our heart? Yesu ubwo Imana yaremaga imitima yacu yari igambiriye iki? God wanted to dwell in us. Imana yashaka gutura muri twe. He wanted to stay in us. Yashaka kubana natwe. And now when God dwells in us, Imana ituye muri twe. that is when true joy and true happiness is born in our heart. Icyo ni cyo gihe umunezero n'ibyishimo by'ukuri bivukira mu mitima That is when yacu. true satisfaction comes into our heart. Icyo gihe kunyurwa k'ukuri kuza mu mitima yacu. Everyone, these are not just words, but this is a practical life. Aya rero si amagambo gusa ahubwo n'ubuzima bufatika. Those who are able to meet God in their life, Abasha guhura n'Imana mu buzima bwabo. now their heart, now it could spring, true joy and true happiness. Imitima yabo ibasha kuzamura umunezero n'ibyishimo by'ukuri. Regardless on the condition or what they are owning. Kandi batitaye ku bihe bari gucamo. Whether they have much things or little. Baba bafite byinshi cyangwa bike. Now, because the material things are not the condition of happiness, kubera ko ibifatika atari zo mpamvu zitera abantu kwishima. their hearts could sense the joy and happiness from the Lord. Usanga imitima yabo ibasha kumva ibyishimo n'umunezero biva ku Mwami Imana. Now, this woman was very surprised. Uyu muntu yaratangaye. How come you know everything about me? Ese ni gute uzi ibintu byose binyerekeye? Now, Jesus was having a conversation and preaching the gospel to this woman. Yesu yaganiriye n'uyu mugore amubwiriza ubutumwa bwiza. I cannot explain everything about this story. Ntabwo ibintu byose nababwira by'iyi nkuru. But now what I want to say is that only Jesus could satisfy her heart. Hari icyo nshaka kubabwira uyu munsi ni uko Yesu ari we wabashije kunyura umutima w'uyu mugore. By meeting Jesus Christ, ubwo yahuraga na Yesu. now Jesus was the true husband that could bring true joy and satisfaction in her heart. Yesu yamuhindukiye umugabo nyawe umuzanira ibyishimo no kunyurwa mu So when you read closely in the book of John chapter 4, Yasomye witonze Yohana ibice 4. now the Bible says that she went at the well around the 6th hour. Bivuga ko yari agiye ku mugezi mu isaha ya gatandatu. The 6th hour means, that is 12 p.m. noon. Isaha ya gatandatu bivuze ngo yagiye saa sita z'amanywa. That is the time when people don't go to the well to fetch water. Ubundi icyo ni igihe abantu badashaka kujya kuvoma. Especially in a country like Israel. Nko mu gihugu cya Isirayeli by'umwihariko. During the day, all people are in their house because of a strong heat. Ku munsi abantu baba bari mu mazu kubera ubushyuhe buba buhari bukabije. However, this woman, that is the time she used to go to the well. Ariko uyu mugore we nicyo gihe yasohokaga akajya ku mugezi. She didn't want to meet anyone. Yashaka guhura n'umuntu uwo ari we wese. She was ashamed to meet people Yabaga afite isoni zo guhura n'abantu because of her reputation. kubera ubuzima bwe. Now she was known as a filthy and evil woman. Yari azwi nk'umugore mubi uhindanye. That woman is a harlot. Kabatuye ni maraya. She's a prostitute, she's a sinner. Uyu ni indaya rwose aricuruza n'umunyabyaha. Even she knew herself like that. Ntabwo niko yari yiyizi. Because of that, she was avoiding people. Ibi byatumaga ahunga abantu. However, by meeting Jesus, ariko ubwo yahuraga na Yesu, now Jesus changed the whole of her life. Yesu yahinduye ubuzima bwe bwose. Now Jesus made her to go and meet and confront people. Yesu yamwemereye noneho kugenda agahura n'abantu. After meeting Jesus Christ, maze guhura na Yesu, she was no longer ashamed. yari agifite isoni. She could overcome all the shame. Yabashe kunesha isoni zose. She overcame all the guilty that was filling her heart. ndetse n'urubanza rw'ibyaha rwabaga mu mutima we yararunesheje. And now the person that had been avoiding people, wajyaga ahunga abantu, now she was going after people so that she can get them to Jesus. kuri iyi nshuro yakurikiranye abantu kugira ngo abazanire Yesu. I want us to read one scripture here in the book of John chapter 4, Reka dusome umurongo umwe muri Yohana ibice 4, verse 28. umurongo wa 28. The woman then left her water pot, went her way into the city, and said to the men, nuko uwo mugore asiga ikibindi cye aragenda yajya mu mudugudu abwira abantu ati, "Come see a man who told me all things that I ever did. Could this be the Christ?" nimuze murebe umuntu umbwiye ibyo nakoze byose, murebe ahari ko ari Kristo. Then they went out of the city and came to him. bava mu mudugudu ngo baze aho ari.
Now, this woman became a tool to guide people to Jesus Christ. umugore yahise aba igikoresho cyo kuyobora abantu kuri Kristo. In the beginning, she had no interest with the things of God. mbere ntiyajyaga rwose ashishikazwa n'iby'Imana. Whole of her life, she spent it just running after the things of the world. ubuzima bwose yamaze yiruka ku by'isi. But now, when she met Jesus Christ, ariko ubwo yahuraga na Yesu, by receiving the heart of ubwo Jesus, yakiraga umutima wa Yesu, now whole of her life was changed. ubuzima bwe bwose bwarahindutse. She was able to taste the joy and the happiness that comes from accepting God in her heart. yabashije kwiyumvira icyanga cy'umunezero n'ibyishimo byaje mu mutima we. People who never taste that, abatarabyumva they always doubt now the faith to believe in God. buri gihe bashidikanya kwizera Imana. And those people go to the church abata bajya mu rusengero because they have nothing to do. niba abandi batagira icyo bakora, These are the people who are useless. niba abandi b'imburamukoro. Now, so many people think like that. abantu benshi ni uko batekereza. However, those who are able to taste the joy and happiness of having God in their hearts, ariko bamaze gusogongera ibyishimo n'umunezero byo kubana n'Imana, they are able to leave everything behind. ibintu byose barabiheba. So verse 28 says, the woman then left her water pot. 28 ivuga ko umugore yasize ikibindi cye. Her water pot was no longer of a value. ikibindi rwose cye ntabwo cyari kigifite agaciro. What is this water pot? ese iki kibindi ni iki? Now, this is the water pot that helped her to have the water of this world. iki ni ikibindi ni igikoresho cyajyaga kimufasha kubona amazi yo mu isi. In the book of John chapter 4, you can see two different kinds of waters. yohana ibice bine tubona ubwoko bw'amazi bubiri. There is the water of this life that she had been fishing, amazi y'ubuzima busanzwe yahoraga avoma, and that she had to go to the well every day, ibyo byatumaga ahora ajya ku mugezi buri munsi. which means this is water that cannot quench her thirst. bivuze ko aya ni amazi atarashobora kumumara inyota. She needs it every time. buri gihe yajyaga asoma. Now, this water stands for the pleasures of this world. ubundi aya mazi ahagarariye ibinezeza byo mu isi. And now there is another water springing up into everlasting life. ariko arandi mazi adudubiriza akageza ahantu ku bugingo That buhoraho. was the water coming from Jesus Christ. aya ni amazi aturuka kuri Yesu Now, Kristo. when this woman received this water, ubwo uyu mugore yakiraga aya mazi, the Bible says that she left behind her water pot. biravuga ngo yahise ata ikibindi cye. Now, she forsook her ambitions. yahebye ibyifuzo bye. She forsook all the expectations of joy from this world. ibyo yabaga yiteze n'ibyishimo byo mu isi yarabihebye. Now, she began to go and meet people. yatangiye guhura n'abantu. Everyone, this is how we are changed after I meet Jesus Christ. uku niko twese duhinduka mu gihe duhuye na Yesu. My life was always in darkness. nanjye ubuzima bwanjye bwahoraga mu mwijima. I could not imagine the day of the judgment. tunashobora kwiyumvisha umunsi w'urubanza. Always I avoided the presence of God. igihe numvaga nshaka guhunga aho Imana iri. I could not pray boldly sinashaka gusenga nshize amanga, because I always thought God is angry to me. buri gihe numvaga ko Imana indakariye. However, when I met Jesus, ariko ubwo nahuraga na Yesu, just like this woman, now my heart changed. uyu mugore umutima wanjye warahindutse. Now I received the everlasting life from Jesus Christ. nakiriye ubugingo buhoraho kuri Yesu Kristo. And now I got boldness to go before God, as I want. ubwo niko nakiriye ubushizi bw'amanga bwo kujya imbere y'Imana uko mushatse. Whenever I pray, cyose nsenze I can speak to God anything nabwira Imana ibyo ari byo byose without any guilt in my heart. ntafite urubanza na ruke mu mutima How could I change like that? ese nahindutse ku icyo kigero gute? I couldn't make it by myself. sinashaka kubyikorera. However, when I met Jesus and I received His word, ariko ubwo nahuraga na Yesu nkakira ijambo rye, His word changed my heart in this way. ijambo rye ni uko ryahinduye umutima I wawe. really hope that all of you who are following, ningiye ko mwese ko mukurikiye you can also meet the word of Jesus and receive His promise. mwahura n'ijambo rya Yesu kandi mukaryakira n'isezerano. Now, today I can testify and say that uyu munsi ushobora guhamya yuko the unceasing joy and happiness always arise in my heart. ibyishimo n'umunezero bitajya bishira bijye bizamuka mu mutima wanjye. Of course, sometimes, the situation is difficult, I face hardships and problems. ibyo koko rimwe na rimwe haba hariho ibihe bigoye ndetse n'ingorane. However, because of the promise of God, ariko kubera isezerano ry'Imana, God will promise that He will never leave me. Imana yansezeranije kutazansiga. It gives me true joy and satisfaction. ikomeza kuba ibyishimo no kunyurwa kure. So this Samaritan woman, stands for all the people in the world. uyu mugore w'umusamariyakazi ahagarariye twese inyokomuntu. Nothing could bring joy to her.
nta kintu cyabashije kumuzanira umunezero. She only hid her face from people Yahoraga ahisha isura y'abantu because of shame that caused by sin. kubera isoni yaterwaga n'icyaha. However, after meeting Jesus, Ariko amaze guhura na Yesu, she overcame all the sins in her heart. yaje kunesha ibyaha byose mu mutima. She realized this is the Messiah. Yaje gutahura ko bawe ari Mesiya. He has carried away all of my sin. Arabatumye wikoreye ibyaha byanjye byose. Now he took away all of my unrighteousness. Gukiranirwa kwanjye kose yakwishyizeho. Now I'm holy, I'm righteous. Ubu ngenda umukiranutsi ndi ntungane. Now who can bring a charge against me? Ese ninde ushobora kundenganya? There is no one. Ninde wandega Now nawe? I can even meet people. Nshobora rero guhura n'abantu. Why should I be ashamed? Ese kuki nagira isoni? Now I have become righteous. Ubu nabaye umukiranutsi. I have overcome all of my sin. Nanesheje ibyaha byanjye byose. Now with that joy and happiness, she was knocking at every door in Samaria. Abona umunezero n'ibyishimo yatangiye gukomangira abantu bose b'i Samariya. Everyone, this is the living word, and God wants to do the same thing in our life. Iri ni ijambo rizima kandi Imana ishaka gukora nk'ibyo mu buzima bwacu. When you meet the heart of God, Yowe n'umutima w'Imana. I believe all of your life will change. Nizera ko ubuzima bwawe bwose bwahinduka. We are in the difficult time of the coronavirus pandemic. Turi mu bihe bitugoye by'iki cyorezo cya coronavirus. So many people are in darkness and in fear. Abantu benshi bari mu bwoba no mu mwijima. However, Jesus has overcome everything. Ariko Yesu yanesheje byose. I hope by the grace of Jesus you may meet the heart of God. Igihe ko mwahura n'umutima w'Imana kubw'ubuntu bwa Yesu. And you'll change just like this Samaritan woman had changed. Kandi muzahinduka rwose nk'uko uyu mugore w'Umusamariyakazi yahindutse. Yes, thank you very much. Urakoze cyane. So tonight we can share to here. Umugore akadusoreza hano. I will pray and we can conclude. Reka nsenge. Dear Heavenly Father, we thank you for this time. Data wo mu ijuru tugushimiye umwanya. Father, there is no meaning of life if we don't have joy and happiness. Nyagasani nta gisobanuro cy'ubuzima igihe nta munezero no kunyurwa dufite. Now today we are able to understand that you created our heart so that you can dwell in it. Ariko uyu munsi twumvishe ko hari imitima yacu kugira ngo yituremo. But Lord, you couldn't dwell in our heart because of sin. Ariko ntibabasha gutura mu mitima yacu kubera icyaha. Sin brought a wall of separation between us and you. Icyaha cyazanye urukuta rudutandukanya hagati yawe natwe. However, you sent your only begotten Son, Jesus. Ariko wohereje umwana wawe w'ikinege. And when we met Jesus, we could overcome all sin and condemnation. Kandi mu gihe duhuye na Yesu tunesha icyaha no kwicira urubanza rw'icyaha. And we are able to gain God once again in our heart in the form of the Holy Spirit. Tubasha kwakira Imana noneho mu ishusho ya Mwuka Wera. And now true joy and satisfaction is able to be filled in our heart. Icyo ni cyo gihe ibyishimo no kunyurwa by'ukuri byuzura imitima yacu. Allow all people to take this way. Wemera abantu bose guca muri iyi nzira. So that, Lord, we can rejoice in you. Kugira ngo tukunezererwe. Father, we thank you. Data turagushimira. We pray all these things in the name of Jesus. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yeah, thank you very much. Urakoze cyane. Yeah, I hope to see you again next time. Nawe utaha.